Anya laki din! Lakay, agring kang. Lakang, Anya pala yung tiulas. Mangliliang kan. bumangon kan tamapantan makipalani. Tataya dia kasal da ibilin kin Oscar. Katuan, itatirugi na. Ala, bumangon kan. Alas 4 pa lang. Mapanakan. Nakasapsapa mitin. Ngamdagiti ang kasal. Apa nindang kaya? Umatindarak laang takalugaran tayo di agkasar. Nukas takas kasalan. Nakalalis to ka nga mapan. Nana Merced, umay ka na, aldawan. Umay na kong dagasan. Kano jak pa'y nakaligaws? Nasken amasapa ta, tapno adda pagtugawan ta. Apay, makisala ka aya. Pagtugawan ta ijay kusina. Umay kan, uray saan kan anagdigos. Apay, angutan da kaya. Mala, mabitla nga raw, tagdiram usa. Ay na, nagsapat ang amin amapan, isuan na sipnget pa'y, awan pa'y pagluganan ta tricycle. Jay kumatricycle nila kay ko. Ngam nakaturog pa'y mangamin nila kay ko, nana. Masadot abumangon. Ay na, datan sa mga maynti kasapaan. Oo, di may mayat. Na, nagdakkel mo tunday tahambag mau. Kaduti karga na asup-supot da ito eh. Ha? An-anwaam? Kat, pangisuputak ay itiyawid ko. Anya? Agyawid ka? Nakalistan dito dagiti iyawid ko. Iso anasken amasapat na nana. Evelyn, adda kami. Wan nga rod manang. Nagsapa kami nga imay. Nagdigusak pa'y laang. Oh, parpartsyenda ka din jay baka. Ay, wan amanang. Madama ijay likod. Sige, tama panak ijay. Agdigos kan, kat ag-make up ka na laeng, ah? Oh, hindi tal alamidim dito yung pagpalchan. Umay kubuyaan ati pa nagpartida. Si kapay asali dito eh. Ay nanakay, isinamon ayay talo ako kud di baboy ta isuputan. Tila ibagbagam nga. Wan, saan da amadlaw daytan? May salaing ako kung tinabati. Wanan, aramidam kidin, tapno addan iyawid da. Ay asis, ang kalang nga mabain. Aramidam wano ijay kasalas amaturog inton rabi. Ado tilamok ijay, sapay nagdadakkel da. Apay, anya ter aramidem dita kasabaan, takanayon kamot amapan dita si Kanora. Ay, ikuha na, mapanak la umis isbo. Adda ay pagisbuan dita. Kat, anya ngay, ibirok-birok tanagado ti bisita. Kababain ti umunag di tabalay da Evelyn. Kastagayam. Nagado a bisita niya. Wan nga raw. Mangantayo ka no inton madamdama. Ay, nasaya at magtanay, mabisina kaun. Ay na, nagmayat ti makipalanit anya, nana. Ay, itaaklaan ngay matindar iti kasar dito'y lugar tayaw. Takabagyak nga may ni Evelyn. Kabagyam aya. Katuan. Nanene, may samagayam nila kay mo kadagiti para luto ijay likaw. Ay, una na. Sa bagay, damag ko kat basta adda kasaran ditaw. Kanayon ang maimbitaran nila kay mo nga aglutaw.
nalpas mo't laang ang ti seremonya iti kasar di ta simbaan, ante. Ay, wun nga raw. Adulat ta talaga ti tao, uray di ta simbaan. Kasano, kat adumot ngamin ti kabagyan nila kay ko nga imay. Uray dito unag ti balayaw, kat ado ti tao. Ne, apay nga nakasaka-saka kayo mo't din, ante. Kat naglami is ti simento. Ay, yung batik di tarwar di chinilas ka. Taplosan amarugitan dito yung unag ti balayaw. Sapay kat tiles. Oo, na yan, ante, si ka talaga. Oh, sigay. Ibatikan di tao. Tamapanak man tumulong di ta kusina. Amang isagana iti panganan dagiti bisita. Adda ka man nandito'y kusina, Nora. Kat, sa dino kumangay ti sabali ang papanak nana. Mala, tulungan nak nga raw amang isagana da ito lamisaan a panganan dagiti bisita. Ayun day talagayam. Dagito'y napipintas a pinggan kan malukong ti usaranda. Wow! Nagpintasan dagitoy apanganan? Pangbaknang Ay, nangina dagita. Isungaan na dama, tapno saan ka makabuaw. Nabilang nga ta amin dagitoy nana. Lakit di Anya man yung tinapan mo inlimyang rita kasabaan. Adayang mo. Itay pa'y amadmadlaw kung kalasubli ka dita kasabaan kahit At danapan ko indulin a plato kan tinidur. anya. Di ka lamabain sa kanola. Kurso na gayam di kutsara akas labalitok. Diyay mo't baso akas lasaan amabuong pangbak ng style na sika. Mangibabay ka na talaga. Agaw ka. Apay pagawidin na kat umayak nga rod makipalanit. Awan da ito'y. San laang mit ang makipalanit ti umay mo alamiden. Umay kamit agali at kayat mo nga alain. Es. Ayan na ngay ngatan. Diyak mat mabiru ka na. Anya ti berbero kanyo, ante. Itay kayo pa'y apusipos. Ay, di tinilas ko nga raw. Awan matang. Kunakto, umat ngamin kala kayo nga iunag yulatan. Awanan amangan no inaladan. Sapay ka barbaro day jay at chinilas ka. Dagijay man ni ante. Aday di sirok titugaw. Aywan. Yung baglakit din tanda dita. Ang awan mo't di makanigid, ante. Nagadua talaga ti tao bakay. Jak mabilang ti kaaduda. Kasta talaga nito'y lugar milakay. Katni, sa nga gasot laang mati inimbitaran ta. Ang sangaribon sa amot tin timay. Kurang sapay kit din timakan. Ay kit kasapulan agpartimanen ano kasta. Wanin tapno awan timakuna dagiti kakabagyak. Anya timakunam. Kayat mo na mapantalukatan dagiti regalo anay tid karata. No kunam asa nga ribo dagiti imay abisita. Kayat namat nga ron asawan. Asa nga ribo mo't dagiti regalo ta. Deto'y kasabaan ti bagbagan ni Nora a pag-isisbuan na. Ay padasak man mait. Lingad nga agpaiso dito'y. Bunga ka diti sabaday jay nakasupaw. Ay ikita man. Na. Saan mait?
Kasla kukod. Wan, kukod ti baboy. Talo a kukod ti baboy. Na, iyawid nga taninura dagitaw. Lakay, tulungan nakmatin mga wit ka dagito iyang wit da. Anya ngamin ay dagita ta nagadumit. Para kada tayo dagitoy. Napunumit da sa hambag mo adadakkel. Talaga akas to'y ti makipalanit. Nalanlanit pa data subsob mo. Di mo pa'y pinunasan met. Hehe. Madlaw da pa'y aya, kit amin tayo met. Nalanitan ti subsub na. Isu a pinaayaban kayo, auntie. Taado dagiti mapukpukaw agamit. Mapukpukaw. Anya dagita a mapukpukaw. Kas kumadagiti nangina a plato, auntie. Dagiti nanganan ti bisita. Mapukpukaw ti 20. Ay sus, nagadawn. Tinidor, 15 mat ti mapukpukaw. Ay sus, di mo kunaan apati kutsara kat adda mapukpukaw. 15 mat laang a kutsara ti mapukpukaw, auntie. Ay unay mo't daytan. Kat ti dakas na. Pati tugaw nga upat kat mapukpukaw. Na, asino nga itinangbag kat iti dayta upat atugaw. Ay, nagrigat a talaga ti agpakasar, auntie. Ay na, siyak tupay kat aging gaita. Diyak pa'y nabirukan jay makinkan nigid at chinilas kaw. Ha? Awan pa'y? Isumot lagayem apangis day ta chinelas yo, auntie. Ay na, nang pido taklatan na ijay balay iti partner na. Uray pangis. No asino nga ta at tinangalala. Alis-disum pala yung dahito dakkel nga hambag no lumuwal ka manen. At dapay jak na ala. Iso nga agsubliak ijay kasaran. Anya? Yung ijayak likod amapan. Ijay kasabaan. Anya tinalipata mi chay? Basta, no ibagakin ka, amok adinak tumot lang ang tulungan, tanagado asaong. Upat atugaw ko naman. May sakin nila kay ko, may sa kanya. Dahito doang para kadagiti anak ni. Mayatin. Kompletong titugaw iti kusina. Ay, bagkatakan. Ay na, medyo nadagsan mat Ang kabailak abagkatin. Para dahito lang. Gomit, iya kasalan dagiti nakabil mo di talamisaan, bakit? Mabigbig mo? Nagtugawan dagiti ninong kaninang daytaya. Iso nga agulimag kan. Ay sus ka, awan na di kal alamiden. Adan tugaw tayo. Sige, iyawat mo man kit di kanyak day tadakkel nga hambag ko. Irwar kon dagiti karga na. Ay sus, plato met.
Adda partner na day ta aman lukong. Aha. Adda pa'y Ha? Tinidol kang kutsala. Kaslaak na pan nag-shoppingan niya. Ay, bakit? Mabainak itiday tangal alamidem. Pagpainam ko ma. Saan kan amapan makikaskasal? Takas tamit ti alamid mo. Ay, agtal na ka man. Adda manen kasaran di ta abagatan inton umay alawas. Na. Mapanak manen. Ay, ulay sa anda kangan inimbitalan. Uray sa andak nga inimbitanan. Mapanak lata. Niray tuyen. Makin kanigidmit asinilas manin. Ni, ayan na ngay, di makin kanawan. Pati sinilas inalam. Ay, jaksamot na ala di makin kanawan na. Kat ano may mga dito sinilas. Noon med partner na. Pampanunutak nga rod. Panunutin pa ilaeng. Ang kakidit isubli jakin ko ka. Isubli ngay bagbagamot dita. Ammom no sino ti makin ko ka. Amok, ngamjak kayat ngay baga. Ang kay subli. Ay, di naksurwan. Yes, lagi taping-pinggan. Malmalo ko kas kadakot tsala ngay nalam. Ang kay subli amin. Agtal na ka man dita. Oh. Apay nga isubli ngay. Napan ka lang aludin nakipalanit. Nangyayawit ka pala iti kumkumpul me. Ay na, saan ka man akas talakay? Bareng umimas man mo ti panangan ko. Tanapintas, kanangin na plato ti panganak. Nagadukit nga di mo alamidinin. Ulay man pa'y mangan kalaing dita plastik apinggan. Naimas mo tula ti panangan mo. Maibos mo ti may sa anapun no abandihado nga inapoy. Anya kalakit din aya. Nay, Nora, mayat mo, ti pa nagre-relax mo, di ta paraangan niya. Ay, wala na. Nagpariir dito'y sirok ti kay Mito. Nagmayat man, day tatugaw a pagtugtugawam. Ah? Wala na. At dapay tugaw ang nakaparabaw kadag iti sakam. Kut, umay kamot anana. At dapay dito'y ti doa tugaw. Pagtugawam di may sa. Pagparabawam kadagiti sakam to may sa. Ayun gayam, apay, papananyaw. Ay, imbaon nakman ti kaanak ani Evelyn, amapan ko kanubiro kan di mapukpukaw at tugaw da. Ah? Adda mapukpukaw at tugaw? Opat, Nora. Green. Kat jay kunana. Kagat-gatang dangamin dagijay at tugaw. Kat nakitak agrin day tapagtugtugawam. Ah? Aywan, green gayam. Adda kanukat tinakasurat nga initial da nga agasawa jay sirok ti tugaw. Ah? Adda? Nan, kitaak man, kitaak di ta sirok ti tugaw. Ay na, tugaw mi daytoy nana. Wan, amok at tugaw yaw. Ngam kayat ko lang nga siguradwan. Sige, kita ang manlangan. Kitaak dito'y may sa tugaw. Oh, Nora, makitam day tao. I, ken, B. Kayat na asawan. Evelyn ken Ben. Ni, aywan. No talaga ako kam. O di Nora ko mati nakasurat. Saan ka day? Ay, wan nga rod nana. Ay kat nalawag aday to iti mapukpukaw at tugaw da Evelyn. Amin dagito'y upat. Katuan, agpapadadamat iti kolor. Mangibati kayo mat ay iti uray maysa. Ay na, at dapay ka kanumapukpukaw a plato da, kas kada malukaw, kutsara kan tinidaw. Mabalain, amapan ko kitaan dita kusinayaw. Amangan laeng nunayawid da dita. Ah,
Ay, saanan? Inakalaan nana. Kunak kag nayaw awanda dita ko sinayaw. Ay, anya lakit din agam gamit dagita aya. Wanan, inakalaan nana. Ay, Nuraya, jay samot makin kanigid at chinilas kaw day taadda dito'y ruangan niyaw. Ah? Hay, nayaw awan metlaang anana. Ay kat ala akon manon nga aldaw abirbiro kag. Pampanunutag, kasano anayaw awan dito'y balayaw. Oh, bakit? Ay lang nga dagiti inyaw awid mo agam gamit. Awan damit dito'y balay. May inala ni Nana Merced. Oh, makitam dito nga alamid mo. Kababain. Anya lang ang ti maibagada. Nakipalanit ka lang aludin. Nangala ka pa ito kamagamit da. Ay sus. Saan na kun nga ung tantayin sublikon? No sanda pa nga umay alain. Di mo isubli dagi jay. Anya lakit din aya bakit. Dakis nga min, agala iti saan mo ako kwa. Dita ko matilaglagi pem. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nakapalas ka man anasapa. Papanam. Mapanak ijay ile, adda na patig amapan ko gatangan. Anya. Ay gumatang kantong aruda na iti sidaan. Tanalaklakay jile. Wala kay, gumatangak to iti silit ti baboy, tasi kanto ti mangluto. Adobo man. Wana. Saan kantong aruda mabayagan na? Pangaldawan tayo ti sidaan agatangam. Ang mga lumakasarak ka manin iti kachismi sa mijay. Rabiin to manin no gawid ka. Wang ka de, adda lamapan ko gatangan. Anya laki din aya. Agawid ak mailaang adagos, lakay. Anya nga timapan mo gatangan na ya. Di ka pa'y ibaga. Ay basta, makitam to no isang put ko. Oo na eh. Nala. Hanggang aruda. Pangasim saan kang agbayag ijay? Urayag ti sidaan nga isang put mo. Si kamot gayam bibang. Kasla nagaduday ta pinalingki ma. Urala lip and right tinakaigam. Sa bali pa iti akin likod. Ayun na, naggapuak man iti ilay. Napanak nagpalingke, ken gimatang iti Louis Vuitton abag. Ay, kastaya. Ay saan na ul abibang. Adda Louis Vuitton abag na. Ayun na, anya lakit din aya. Gimatangak itibag ko a Louis Vuitton, tapno adda usar ang mapanagtrabaho. Ha? Kada kami nga agkakatrabahuan, amok asyak laang ti makabael a gumatang iti kastoy abag. Anya laki din ko na manen. Aniya, apay da saryakin ni baklo saan da makagatang. Oho, siyak laang ti makagatang ko naktumag. Nagalas tupay ti bagda. Nakababain ang mapandaag trabaho ng ekobag ti bagda. Makapailip. Aniya, Pudno ti bagbagak nana. No saan nga ekobag? Tote bag alalakaun. Saan akas itibag ko al Louis Vuitton ko naman. Anya lakit din na ya. Gimatang ka itibag mo. Wala kay. Isuti ko na kanapatag amapan ko gatangan ijay ili. Anya. Gimatangak, tapno siyak man tinaidumduma tibag na ijay trabaho. Ha?
Siyak laang ti makabaal agumatang iti Louis Vuitton abag. Apay, makagatang ayan ni Sarya. Nang runa day di abak lang awan makukwartana, ha? Anya ka rin dahil nga ibagbagam si kabebang. Puno mo ti bagbagaksan, aya. Diya ka muking ka. Malaki di. Iyag mo na ito ginatang mo asidain, tama pa ng kulutuan. Anya laki di na ya. Ay na, nagpintas mo tanday tabag mo, bebang? Aywan nagpintas talaga. Saan akas iti bagyo kinibak Louis? Anya? Louis Vuitton ko naman. Panag ko na, kat siyakla ang ti makabaal ang makagatang iti kastoy abag dito'y trabaho tayo. Ay, si kakit dimot. Adalat tamot at makagatang. Isu na laang, tasaan nga isu ti priority. Anya lakit din ay ha? Ay basta, siyakla ang ti makagatang. Kita man ti bagyo. Eko bag, kaslabag ti awan trabaho na. What? Apaw! Gabulang, tanakagatang iti Louis Vuitton na bag na. Kas giant, di ba nagpangibas pasikat na? Wan nga ron. Amo man day di abebang. No apay ang masapul na pay nga ibaga ti kasday kanya. Nga eko bag kano ti bagta sumrok dito'y trabaho. Ah! Ti ako nanday ina, bebang. Kung ang lamat no ka ipapanakal na bag na, nga aho! Imitation tumadlang. Di lagbain na mangipaspasikat itibag na, kat saan mat nga original. Isukat ti kunak. At damot ti bag ko a Louis Vuitton kat. Isu na laang, tasaan ko nga ususaran nga umay agtrabaho. Ngam usarak to. Wan man, tau sa rektuman met bag ko. Saan nga imitation bag ko niya? Original day jay. Sana kasi ti bag ni Bebang nga ipampanakal na. Diyos mio. Aywan, uray di bag ko mata. Saan nga imitation day niya? Original ko naman. Don't me. Anya lagi dinaya. Saring may anak kaskas daw. Ti kasi nga ugali ni Biba. Te di pa ilaang kakasyan. Te ugali na. Sa bagay matkit di ah. Ay, una yan ti pananguy-uyaw na itibag may kinibading no sumrok kami iti trabaho. Ay, una yan. Bayan nyo lata. Bakit? Sa bagay matkit di ah. Aguyaw lataging gat kay kaya na. Iti kaano man. Awan tinasayata. Magunob ti tawa man aguyaw. Iti pada na tao. Husto ka, itiray ta nga imbagam lakay. Umbakay. Isabayan nyo lang. Naguyo yan. Panawin ti makamuking kwa na. Oh. Nuapay mo't aya nga may nakasday ti ugali ni Bebang. Uwan nga rod na. Kastagayam ti imbaga na kada kayo. Ay, oo na yun. Amok mo't lakaday asaan nga original di bag aginatang na. Kat no nakadkadlaw nga imitation. Katwan mat na. Imitation na talaga. Madlaw latamo ti original kan saan. Mahilig amang ipasikat na iti usar na. Kunamla no isulag ti makabaal agumatang iti Louis Vuitton. Kat isumat nga min ti panagkita na iti bagina nana. Isulakan ti makabaal. Akas iti nakunana kada kayo. Ay, yan niya lakit din aya. Adabag ko dita nga original ang Louis Vuitton. Ta ipakitak to man kan kwa na. Wan man na. Ipakita yo. Tapno maamuan na tinagdumaan ti imitation kan saan. Man gumatang iti bugoong ijay tersena ni Nana Donna. Anya, mapanggalaan gumatan, nakabag ka. Anya laki din na ya. Siyempre
Uray mapanak la gumatang, usareklat ta daytoy Louis Vuitton abag ko. Iti kasta, amin ang masabat ko, makita da nga adda kastoy abag ko. Anya. Hay, natadaan sa akin din ti panunot mo, bebang. Diyakan mo, no dapat namlaman na dito may simpa. Uno kasta mo na talaga. Anya? Di ka di makadlaw. At si kalaang ti kasta ti ugali na dito lugar tayo. Si kalaang ti pasikat, nga awan ipaspasikat na. Anya nga awan, kat adda nga ro daytoy Louis Vuitton abag ko. Una yun, aya. Pumanaw ka man dito isang wanak. Itamot lang. Ang mga nuan niya pa iti maraming kuking ka. Salpag kidik. Apaw, umay ka lang gumatang iti bugong, imat mo na tabag mo a Louis Vuitton. Hay, aniya laki din, bebang. Aywan anana, kayat ko ngamin nga amin amasabat ko, kat maamwanda akabailak ti gumatang iti Louis Vuitton abag. Aniya, ay, mabit lang ah. Kitaam da ito, Louis Vuitton abag ko, bebang. Ikumparam di tabag mo, ngay pampanakal mo. Anya? Apay, mano aya ti pinanggatang mo dita Louis Vuitton abag mo. Kwa, walo gasot, nana. Anya, 8 gasot? Ay, salbag kide. Dahito'y bag ko, 80,000. Anya? Oh, anya, nakita mo, ti nagdumaan ti imitation kan original. Amangan no saan mo pa nga mo ti kayat asawan ti imitation? Ha? Imitation means saan nga original, maawatam. Ay, unay kan ay. Agpasikat ka ng imitation man. Aniya laki din. Mala, manuabugong tigatangam. Kwa. Sana nana. Sana ko nagumatang. Ti awanan bain abakot. Oh, kasi inuman daytan akarurod mo. Dayjay man bakit do na kunamlan o asino. Tapay manin aya. Impakita na kiidin jay Louis Vuitton abag na. 80,000 ka no, ti pinanggatang na iti dayjay abag. Idin to tada ito'y bag ko ka no, 8 kasutlaang. Ken, agsagitan tinake mo, gaputa, napaiswan ka. Una yan, ayang ngamin bibang. Anya? Nagpasikat ka ngamin. Sigurado, nga original ti paspasikat mo. Anya nga ita, si kalangarod ti pinakitaan ni bakit do na iti original a Louis Vuitton na. 80,000 ti balor ti bag na. Ngam siya ngay, 8 gasot. Awan sa pa'y makabulan manipod ginatang mo deta bag. Ngam kita man eh. Mo okay saan deta handel na. Nyalaki din aya. Nay, itamampay nga usaram da itabag mo na pintas bakay. Saan nga iko bag? Ti usaram ita. Winutot bag. Wanla kay, usarak man mo tayo kakaiso na nga original abag ko. Anya laki din aya. 80,000 ti pinanggatang ko iditi da ito eh. Nangina, isuasag paminsan ko lang nga usaran. Tapno saan adagos ang madaraal. Ay kuun na. Mas dawan ni Bibang nung makita na tayo tamakay. Ala. Ikat, mas daaw lataday. Siyak pa ikat ti mas daaw ah. Tamano pa ilang alawas tinapalabas, manipod ginatang natibag na ipaspasikat na kada kami. Ngumang rugi mo ito na madadaan. Ha? Kasta yan. Wanla kay, imitation ngamin kan kanayon na nga usaran. Kan kanayon na pa'y abit-bit, uray mapanlaang gumatang iti bugong, itirsina. Ang siya lakit din aya. Ni, nagpintas mo't day tabag mo ita, sariya. Ayun, abebang.
Nagpintas at talaga. Ngam da ito kinapintas na, saan nga iso ti kinapintas na di bag nga ipaspasikat mo, saan aya? Inusar ko man, tapno saan mo nga ibaga, akanayon nga eko bag ti bag ko nga may trabaho. Anya? Nakunam kano kini bakit doon na, awalo gasot lang ti pinanggatang mo iti bag mo. Ay, na yan. Imitation day bebang. Saan nga original, maawatam? Ha? Amom day ti bag ko aday toy. Ginatang ko 80 mil. Nangina day toy. Ngam never ko anapan imbagbaga iti tattao. Asyak laang ti makabaal agumatang iti kastoy kangina abag. Mare. Ngam si kagim matang iti imitation nga agbalor iti walugasot. Nalabasan ti pa nagsasaom. Ibagampayan asika lang ti ada kabaalan na makagahatang. Anya laki ding. Kwa. Kitaam day tabag mo. Saan pa'y unay anabayag manipod ginatang mo. Ngambang rugin nga agukis dagiti handal na. Ta, saan ngamin nga original, bebang? Ha? Uray si ka? Kat addamat ti Louis Vuitton abag mo? Oh, yes. Yes and yes again. Apay, sigalaang ti addabag na akastoy aya. Ngam sa bari ti bag mo, gabuta saan nga original. Anya? Amom ka di naman ti balor daytoy Louis Vuitton na bag ko, bebang. 80K. 80K ti pananggatang ko iti daytoy. Kumpara iti bag mo awalo gasot, eme. Hay! Ay, nako. Diyak la ko mairuwar da ito abag ko kat. Ngam, ay na, si kantumat nga men. Aday tala, agpaspasika ti amom nga ramidan. Na imbag kumamat no saan mo akat katawaan ti eko bag nga us-usaran mi kini Sarya. Kwa. Iso ano ko nam, ay sika lang, di anda ka ba na gumatang iti Louis Vuitton abag, ay Diyos mayo, ay sos, nagbidot ka, you are mistaken. Mare. Iso ano sumarunon to agpasikat ka, ha? Siguraduam, saan nga imitation, tapno saan ka akatawan iti oray lang nga, hay, anya lagi din ayang amin. Naturod mo, ang arap ni Baklaway, saan ang ibagay ti kasta ka ni Bibang, bakay? Ay, alakay. Napunuan mo ten, ah? Ay, una yung gamin ti kasta nga ugali na ni Bibang. Kasla sa nga agpampanunot, at pinaros pa tiyo. Saan akasla? Tatalagamot asaan nga agpampanunot? Ay, kundi pasika, ang imitation mo, tibag na nga ipapasika na. Wan nga rod. Itatain ruwar mi matan kinibakla dagiti ginginaan abag me. Kitaan mi man magtultuloy lata tikas jay nga ugali na. No ipasikat na pailang ti walo gasot a Louis Vuitton na. Nya laki ini na ya. Nya mawatan no nya klase, apa nagpampanunot, tadaking kwa na pa kayo. May bayan nyo latan, oh. Ay, naku. Una yan nga minda dya bebang. Ay, dyan lang paspasikat ti amo na nga ramidan. Wan nga rod. Sapay naglaing nga agkatawa kan aguyaw no ada makita na nga usar ti kakadwa na asag lalaka. Dahil tangarod ti parikot kan kuana. No dan makita na, katawaan na. Ngam numet agpasikat ay sos. Diyos mio, imitation mat lang nga rod. Bay amlatan? Alaman? Kita man usaran na bailaan di bag na Louis Vuitton nga imitation inton bigat. Kat, usara na lata ah. Si Kama. Di lang kami nagbain, Agpasikat iti bag na. Ngam saan mat nga original ako na. Ay salbagit de, Kahit, apa yung kasta tila nga managawin.
Kas kala naggapoy ya bangkag. Kuwang amin lakay. Anya, ibag ang mga rudan Mababainak namin kadagiti katrabaho. Ha? Mababainak, gapo kadagiti nalpas ngayon sa usawang ko. Imbagbagak asyak laeng tiyadda kabailan na agumatang iti Louis Vuitton abag. Ngem, napabainaanak iti kasta unay. Idi inruarda dagiti bagda ang inginaeng. Anya? Kasta unay ba inti nariknak lakay. Dagiti bagda ket agbalor iti 80,000. Ngem tibag ko ngay paspasikat ko kadakwada. Ket 8 gasot laeng. Dahil ti maganap mo iti nagalas nga ugalim, salbag ka. Adaya nga min ti magunod mo, iti kinapalanggwad mo. Ay, nayan. Iti kaano man, awan tinasaya at nga itden di kasta nga ramid mo, bebang. Mangibabayin ka lang. Oh, hi. Hello. Itaman pa saan ati Louis Vuitton abag mo ti inusar mo ita? Ha? Danga? Ha? Ay, kwa. Si kakit di mo. Saan kun nga inusar, tain labak ngamin idi kalman. Ha? Saan anamagaan, iso aday to'y pailaang tot bag ti inusar ko ita. Inlabam? What? Apay, lalabaan ay ati Louis Vuitton? Di ko namkit di, napabainan ka lang po iti bag ko nga original. Ha? Oh, nagpatinggamad lang nga rod, kinapalangguad mo, babae. Anya? Yes, you are very high. Nakangat nga to ti poruwam. Hay, ita, maamiris mon, asaan anasaya at ti agpalbalastog iti anyaman nga usar, ta iti kaano man, awan tinasayat nga ibunga na dayta. On mare, naamiris kun. Kinapod nun, mababainak iti kastaunay, gapo iti nalpas nga nararamid ko. Permiti babain ko. Ha? Nasayat ka din gasta, Saan ka lang agamiris, adi? No digat agbalbaliw kan. Ta sana nasayat ay tangar aramidam. Anya lagi din ay bebang? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sana kasta, kaslasan tayo nga kakaruban o kasta. Aniya? Lakay kan babakit tayon, marami dyo pa lang amang loko ti padayo ataw. Anyak, maag, Ha? bakbakitan kan, maramid mo pa lang ti mangyakar iti mohon. Nagawan mo ti napain mo, sakit ibagam asana sikat ya kinaramay. Kalt, saan mo ta talaga? Hasino kumangay? Halangan mo na sa bali ataw, kit sikamot ti kaboundirek iti daga. Aniya? Ay, no ti daduma tao, kit kabaalam nga ihakar na lipuspos na, siyak saan? Uray lumakaya kaon, sana ka malukaw, kunak tubay, anya laki day. Ay, nagtangsi. Ay, sana ka natangsay? Lablaban ko lang si karbangak, uray man nagkinasutan usaw, day ta ka ba yung paglaingap kay, manghihakar itimuhon, aramid mo na ita. Hindi pala, ano ti kapapa, may papan itinaga, salbag ka kinay.
Itay ka pa yung urayan ko, Mare. Apay nga itakalaang. Kasta ya, Mare. 5 misan yung luto ka supas. Di ka malasumang putan. Ay, itayak pa rin mo rin balay, Mare. Ngam nabayag anak lang ijay daya. Nagbuyak man iti nagaapa. Ha? Nagaapa? Wan, Mare. Ni tataing gumot day jay kaap-apa ni antim muna. Ha? Apay nanti muna ayang. Tinangag ko ariri ni tataing go. Inyakar ka no ni antim muna jay muhon a boundary da iti daga. Anya? Ay, una yun nanti muna. Dahil ngamin di saan nasayahat nga ugali na kat. Iso ti paglaingan na dahil bakit. Iso nga uray antik. Hay, diyak kanunungan di kasi nga aramid na. Ay, wan ah. Adun ti kinapapa na dahil. Gapulang iti kinalaing na mangyakar iti muhon. Isumat tinako na ni Mari Loring itay, manong. Nalabsan na kano idang agap apa. Ay, talaga dahil bakit? Idi pa lang kasi dito ugali na. Kitwan mat. Nakababay laki di ni tatayng ko. Makaamuda mo't din Bayam, tasakto man ti mapan agpasensya ni tatayng ko no masangok. Ay, wun manong. Tani, nakababay na talaga dahil nga aramid na. Sapay ure kam mali na, kit ikalintugan na. Ay, wun nga rod. Iso ti katatao na dahil bakit? Iso asaan da nga kinawatan day di tatang. Gaputi kasjay nga ugali na. Tata, imayak. Tanadamag ko nga minti panagapayaw kanyan timuna di na minsan ngal daw. Ha? Ay, wag. Nagapa kamay. Pinagsasawa ka. Ha? Nasing petak, kunak. Ngam no kasi mo na, ti aramidin na. Ay ka, malipatak ti agbalin na nasing pag. Maawatan kayo mo tata. Iso nga imayak. Taas siya ko nakaanakan na. Ti agkid daw iti pamakawan. Gapoy iti naramid na, tata. Ha? Idi pa nga min kasi ito ugali ng timuna, tata. Iso asan da nga kinawatan day di tatang may. Ay, wag. Malagip kaw. Akanayon day ding agsinumbat. Nuapay mo nga minakas dito gali ni Antima. Naglaing agyakar itimuhon. Uwan nga rod tata. Sapay ura inaramid na kit ilibak na. Day tangarod ka iti kagurgurak. Iso pinagsasawa man latan. Pasensya no naglablabasa. Tatalagaan na kaungetak kinkwa na. Ay, hustumot kidi tata. Baring no iso ti pagnakman na. Nagbara ti panawan. Ngam adda kayo dito sirok ti kayo anak katugaw, tata. Ay, wag. Adusak tagtugtugaw ditaw. Ta agsipsipotak man. Agsipsipo. Wag. Agsipsipotak. Kadag iti tatawa naglaing ang mangyakar itimuhon. Ayun ang tata. Tapno saan da makapaglibak no mapanaknakan nyo nga isoda talaga. Uwan nga raw. Paglaingan dati aglibak. Nagalas akitaan ti bakit na naglaing aglibak. Ayun imbes nga isoda ko matipagwadan, ta isoda kit nga ron tinatataangan ngam saan mat. Iso nga uri na singpe na tao. Nukas kadakwada ti karuba. Ay awan na. Malipatan ti agsingsingpay. Kanya laki day. Nalabsak mo't ni tatay kung agtugtugaw di sirok ti kayo, Mare. Ha? Kasta iya? Ay, ang mga nagsipsipot Iso nga ron tinakuna na kanyak. Siputan na kano, dagi naglaing amang yakar iti mohon. Ay, gusto tapno masiputan na ni Auntie Mona. Kahit pagsasawan naman yan. Ay, mangibabain ni Auntie. No apay mo't ngamin ay, Mare. Saan nga ta ama kontento iti adda-adagana? Ay, gamrod nga rod, Mare. Iso ka na yun da nga agapa day di tatang mi. Gapo iti kasta nga ramid na. Iso ti paglaingan na day jay. Mangyakar iti mohon. Ay, pakawanam. Nasingpot kit di ani tatainggo ta pinagsasawan na laang. Ay, wun no sa bali lang nga tao. Ang mga nut tinaso dati salbag abakit. Tore lag kuripaspas. Ay, nyalaki di. Nalabsak kami nito yung adda nakapaskil di sango ti pisto.
ipaspasublat damay. Kasta ka di manong? Papanan ngay nga tan di sigod amang imanmanis iti daydi abar. Saan na napatag no papanan na. Tinapatag, ingkaki di kita ay, tap no awan pa iti mang sublat, kit sublata mo, nading ko. Un man nga ron manong. Alakit din, nagpelas kan, kan. Daraseng, amo mitakit ado dagiti aking kayat, nga agnegosyo iti bar. Ay na, nakaragragsa man kumare. Oh, apay kumare. I-share mo mat adi. Tapno naragsak ta adwa. Ay, kumamare, nakalang amin di bar di sentro. Di sigod ngay abar ni Manang Vilma. Oh, kasta ya? Ay, nawin mare. Naimbag ko na tanalabsan ni Manong ko, di na minsan nga aldaw. Nga da nakapaskili di sango. Iso nga imbaga na dagos kanya. Swertim ata sa anda ka nga inunaan. Kat, manungay tinang pasublat na kan ka. Ay na, dakkel mo't amare. 250,000 amin. Karaman ti gamit. Pau, nagdakkel mo tin mare. Ayos lang mare. Tanalawa mo. Umanay ti 20 alamisaan si ka. Ay, nasaya at ano kasta? Ay, adan to pagbisi amon. Ay, win amare. Si ka nga ro tinamnamag akadwak ko maije mare. Ha? Ay, sus, si kakit di mat mare. Ang mga nusaan ako na mabalin. Ibagada bakit akon. Si kakit dimot mare. 35 mo nga agpaiso. Ngam saan mo't amadlaw iti lang tabatit ka. Anya? Isong umay kanto mare Di ka madanagan ta swelduan kanto iti kap-kap na ka. Ay, nasaya at man tanagranata loreng. Ha? Apay nana? Adala ko madamagag. Anya na itanana? Agayom kayo mo't kinibadeng. Iso nga maok nga mong timapaspasamak iti biyag na. Ha? Apay, pudno ka day nga adan bar na di sintraw. Ay, wala na, pudno day ta. Iso tinang sublat iti bar ni Manang Vilma. Aniya? Ay, ti awanan ba in abadeng? Apay nana? Mangibabain iti pulay. Ha? Nagadaw ti mabalin na arugyan na negosyo. Dahil pa'y landakas ang negosyo mo. Ha? Sa bagay, sino pa'y kumatiim malaan na no saan aday di amana nagalas ti ugali na. Anya? Dakas, tikas di ang negosyo. Oray ibakam kan kwa na. Apay nga kastamot yung di bagbagayo kontra iti kabsat ko, anti muna. Apay, kaya nakaya di kalman. Tasaan mo nga mo adakas tikas day ang negosyo. Anya? Nagaduma ti mabalin na arugyan ang negosyo. Kamapay akas di pa'y lang nga bar. Kasla saan nga agpampanono ti kabsat mo. Di pa'y lapangan na noon no sari-sari store no isaw. Antay? Iba gamit ti kabsat mo. Dakas tikas di ang negosyo. Ay oo na yan. Talaga saan nga agpampanonot ti di bakla. Adan sa di dapan na ti panunot na. Bakla nga awang panunot na. Anya? Adak lang ita sidag ita agsarsarita kayaw, kanyan timuna. Kastaya, tata. Way, iso nang nagkwamay na nagsarita niya. Ay, jakman amo iti dayjay nga antime, tata. No ape anak kunana adakis ka no tag negosyo iti bar. Oh, pat yung mo na diyang ate. Isuki di atisan nga agpanpanunot. Kan isaw ti awanan bain. Iso ti dakas. Tata, Dinamag mo kuma. Anya tinadakdakas. Ag negosyo iti bar. When umangyakar iti muhaw. Kunam kuma. ay, wen ko matata. Ngam, sana mga minanalay nga sumungbat. Iso nga intatal naklatan tata. Ay, no saklag. Pinagsasawak na niya. Marwa masumanaw. Man nakibiyang launay. Wen nga rod, tata. Numaminsan to pa nga ibaga na tikas niya. Sumungbat ka mait. Uray maminsan lang. Marwam ko naktubay. Apay ngayon nakas na tibagbagana itiliklik ko na. Kahit saan ko matabibiyangan na yabakan. Amom mo tinanti muna, hading ko.
Ugali na, timan nakibiyang, sipod pa'y. Daki sa negosyo, alaw-lawatin naman. Uray bar ti negosyo, sa anak mo nga aglaklako iti babae. Unayin aya. May amlat na natin ko. Ay, masabat ko lang, takas ti ibaga na kanyak, ay pasinsya ko naktumait. Uray awan ti anti-anti, no kasi mo't lang. Ading ko. Nagalasat talaga ti ugali na dadya bakit? Nagmayat na, wanti anti-anti ko naktumait, no siyak ti makaungait. Saan ko abibiyangan, ngam kasi kayo din ti bagbagana? Ala, bayamon ko naktumait ading ko. Anyalaki din. Kasla saan ka na, irwam iti kasi nga ugali na. Kat isumot lang ang amin timbaga na kanyak idi na minsan ang nagsabat kami di kalsada, mare. Anya? Ay, tawanan ba ina bakit? Mo pa'y tayo yung antim. Adagayam ti bagbaga na itiliklikon na. Gumapay pa lang nga sa bali at tao ti mapan na pangibagbagaan. Saan na may diretso kanya? Ay, mabuto nga siguro kon ka, mare. Makapangariyat mo dayjay. Agra na kami lang takitain na. Ay, bay amon, mare. Ipagpagapumlatan ang antim. Ure awan ti ante-ante no kasi mo't laeng. Kaano pa yan? Nagbali na dakas ti pa nagnegosyo ti bar. Anya laki din. Isupay, Iso natin siya. Tagpakalaing mo tabakbakitan. Salbag mo dayjay. Nagasaman. Saan lagaya masikatin ang ibagaan ni Auntie Munay di kasi manong? Ha? Imbaga na mo't lang kaniluring. Imbaga na kanwa dakas tag negosyo iti bar. Unay mo't yun Auntie Munay nga minaya. Anya launa ya, ti pakasikuran na ka. May salang ti kaya tasawon na ita manong. Apal na laki di Dino kaya na, agnegosyo matitibar. Tasaan ko pulos pakibiyangan kung naktumait. Ala, bay amlatan ka di ading ko. No si ka mga rugrugi iti negosyo, rumbang anak kasagana kay ti amin ang negative nga ibaga ti tattao king ka. Numero 1 ti kabagyan. Pudno na ita. Ha? Amam na ti kabagyan ading. Nung maamuanda ng rugi kay ti negosyo, agsakit tinakam da. Nang runa no di da kaya ti partapan. Salbag kidi ti kakasta kabagyan. Imbis nga isuda ko matimang suporta, ngam saan mat, ta isuda pa ti mangibaga at dakas da dyan negosyo. Dakas saan, glaklakwak iti babae, kunak manan. Nalahusto na din ka. Tad adda, pumodo ti ulom. Mala din ka. Hingga isaganan dagiti basyaw. Takadwaan ka amapan agsakada iti ipan mo ije barmaw, inton malang. Nay! Ay! San ka nga aglisi ti dalan? Nakitam lang nga siya ti masabat mo, aglisi ka kid din. Ha? Ano yung madamdamag kong ibagbagayo iti likoda kanti muna? Aman nakibiyang iti bambanag asan arumbang nga pakibiyangan? Aniya? Sige man, i-explain nyo man kanya kita. No apay anak ko na yo, adake sa negosyo ti bar. Alaman, anti? Aniya? Eh, kuha ha? Kuha nga! Saan kayo makasungbat? Anya tinadaknakas? Agnegosyo iti bar? Wino agnegosyo, babay niti panangyak akar iti mohon. Alaman, sungbatan nyo man ti saludsod ko, anti? Aniya? Dakas sa negosyo ti bar kung kunayo. Ngam amangan no nalipatan nyo, anadakdakas da agiyakar iti mohon. Ay, uri lipatan nakakanakan nyo, ante, no kasamot laang. Naimbag pa di daddo matat tao, tada ti word of encouragement da, nga ituloy ko lat tada di ang negosyo. Ha? Ngam da kayo mismo nga antik, kasaganti bagbangayo. No kunayo dakas da di ang negosyo, excuse me, with feelings and emotion, nadakdakas kayo. Aniya? Anya kang anya. Ay, awan ti ante-ante ko naktumat. Pinagsasawak man langan ti awan ang bay na bakit? Anya? No ko na dakas ti agnegosyo iti bar, mas nadakdakas ti kinatao na manong. Ading ko. Nadakdakas ti aramid na Naglay nga mangyakar iti muhon. Ala, huston. Tanay ibagam gaya mo day taking kwa na, ading. Imbaga ka talaga Siyak din ti bagbagan na iti sana nasaya iti likoda. Takis nga ibagbaga naman. Nadakdakas na timuna kung naktuman. Ala, nadakdakas ading ko. Huston kung naktuman. Hingga mga anay na ading ko. Tadamakan iti kusina. Maliplipatan pa hindi panangan mo. Gapo iti ngaw mo. May amon na anti muna. Waste of time dahil dyan antita.
Awan maitulong na rin ka. Bayam ama, miris nanto dagiti imbagam kenkwana. Anya laki din. Hello po, kagayem ken kakabsat nembag nga aldaw tayo amin nga padak nagdingdingeg dito YouTube channel ni Sir Dan Marts. Siya ni Jasmine Mina Rivera nga subscribers kan avid listeners ditoy. Anya lakit din. Sakbay ti amin kahit kuwang pa kablaawan dagiti favorite artist ko ditoy. Siyempre, YouTube channel ni Sir Dan Marts, Sir Dante Martinez, Ma'am Mary Jane Castro, ken ni Ma'am Donabel. Kastamat ti pamilyak di jay Dupax del Norte, nilakay ko nga ni Dexter Rivera, ken dagiti duwang anak ko nga ni Jet ken ni Jade. Kastamat siyempre dagiti padak nga naayat ngagdingdingeg dito YouTube channel ni Sir Dan Marts. Siyempre sila Madam Vela Veli Sabado, Ma'am Roselia, Ma'am Ninita Galzode, Ma'am Lilibet Contillo, Ma'am Immaculada Santos, Ma'am Marites Razote, Ma'am Beth Apigo, Ma'am Glory D, Ma'am Rem Samando, Ma'am Feya, Ma'am Mandarin Nay, Ma'am Lola Onyang, Ma'am Larry Sagayo Buyakaw, Ma'am Jubilin Kimayong, Ma'am Geraldine Laroco, Sir Oliver Gutierrez, Ma'am Lynn Cabanse, Ma'am Mariana Garcia, Sir Francisco Lopez, Sir Lakay Agbiag, or Francisco Lopez Lakay Agbiag, may sagay nga nagan data. Ken ni Ma'am Imelda Velasquez, Ma'am Mary Jane Fabiano, Ma'am Sani Pobre, Ma'am Ramoso Divilla, Ma'am Edna Saranillas Patake, Ma'am Aida Garcia, Sir Ricky Castillo, Sir Aljor Dalipe, Ma'am Joby Litawan, Ma'am Mary Caridad Bravo, Ma'am Atina Zam, Ma'am Nati Agustin, Ma'am Adela Cabrales, Sir Florentino Batilo, Sir Abuyan, Ma'am Ina Garcia, Ma'am Rowen Ayo, Ma'am Jocelyn Daguro, Ma'am Adeline Soriano, kanikastamet nga pa-shoutout mo't da Ma'am Mary Rose Ramos, Ma'am Jinky Michael, Ma'am Leticia Ancheta, kastamot da Ma'am Tess Perez Castronuevo, ken kastamot da Sir Pipito Ugay, Sir Wilfredo Odimong, Sir Batang Oldest Official, Sir Gabay Josephine, or Ma'am Gabay Josephine, kastamet da Ma'am Roselyn Hill, Madam Jalen Vicente, kan kastamet pa shoutout pa suda Sir William, kan ni Sir Tajiri Moliso. Pasensya no, jak ko na maibalikas, dagiti nagnagan nyo kakabsat. Kan di tayo liplipatan na i-like, comment, and subscribe to the YouTube channel of Sir Dan Marts. Pagyamanan and God bless us all. Thank you! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Dan Marts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, umadanin ti graduation dagiti ubing manang. Aywan gayam, agraduar mo ti anak mo anya. Aywan, kasi namot agradwar mo tan iti grade 6 di anak ko. Nasaya at ano kasta? Di anak ngay ni si Mang, agraduar mo't laang. Aywan classmate di anak ko di anak na. Kasta ya manang.
Wan gayam. Into no Sabadaw, umayak tuman iji salon mo. Dalo sa manday ti kukok. Ay kat una manang, umay kanto. Tanay, nakababain mo ti agmarcha iji stage asaan anak ka maanikyor. Ay nakababain laki de. Anya laki din manang. Anya laki din manang. San abali Ta once in a blue moon mo, ito nagpadalos ka. No, dala okasyon, napapanam. Wan matkit di Ala, orahin ka doon sa Sabado, manang. Kabarbaro mo day takawos sa ginatang mo bakit? Ay katun alakay. Daytoy akawas ti usarak no graduation ti anak ta. Ha? Kit, apay siya, saan ka agim matang ti para kanya? Saanan lakay? Anya lakit din. Adaw mat kay pulong nga indulin ko ujay cabinet. Isulatan di usaraman eh. Wah! Anya? Kit ti anak tangay. Ada ka di ginatang mo aparaking ko ana. Ha? Ay kwa? Awan pa'y lakay. Igatangaklatan into no Sabadaw. Nulunis pa'y lang mati graduation da. Ala, sigurado mamay gatangam ni Winnie Igatangam iti formal nga usaran na. Wan ka di lakay. Nalakit din. Nakasukat ka man ay, papanam. Ay, ada na patag apagnak. Ado ti marami dito balay bakay. Ti laki din papanam. Anya atila nga ibagbagam mod. Napatag dayjay ko nakmod. Papanam nga min ay Ay, basta! Napatag! Naimbagak ang napatag! Anya? Mala, makaamukan tong nagluto iti pangaldawan nyo iti anak taa. Ang mga numamalama anak, iti papanak. Ay, nagbara nga pumanag na kasi mang papanamay Mapanak man iti salon ni Mari ising tata. Ha? Mapanak agpariband. Ha? Agpariban ka ko nam. Ay, sana all nga rod. Ano kasta? Aywan umadanin ti graduation ti anak ko. Iso anas kan presentable ka umuli iti stage mo't anya lakit din wah. Aya, ay, kadwan aday. Ay, iwan kayam. Apay nga iyayan ni ising di papanam. San nga iyayan ni Rose? Jacket, ijay tata. Nakangin-ngin at ibayad ti panagriban na. Ngamsaan mo't pintas. Anya, One month. Naimbag pa dyan ni Rose at nalaklaka. Malain na kong tata. Ada mo tinatgada bakay. Apay, saan ka mapan gumatang iti kawos mo nga usaramin tong graduation ti anak ta? Ha? Nahala mo ti sweldo iti 15 days kahit. Mabali mo pa mo ti mapan agpariban no kay amaw. Ay na, saanan lakay. Indaktulangan agpadalos iti kukuk kini Rose into no Sabadaw. Ay ka, wala nga rin no isuti ko ng bakay. Gumatangak tulangan iti formal nga usaran ti anak ta. Siyak, oray saanan lakay. Adamot ti blouse ko nga inusar ko iti kasar ni Dayan. Dahil latan ti usarak. Mabali mo ti gumatang iti baro bakay. Ay saanan. Ayos lang dayjay, tamaminsan ko lang mo't kay inusar. Tinapatag, kat ti formal nga usaran ti anak ta. Kanti sandal na. Ay ka, wala. Maipadalos ko lang ti kukok, ay ayusan lakay, hanya laki din. Nay, nakapariban ka, si Mang? Ay katuan alakay! Saan lang ariband? No di kat naka-highlights pa ako naman. Katibalo ti anak tangay, nakagatang ka kaday. Ha? Ay, wan gaya man niya. Sana bali, gumatang akto intun bigat lakay, mapanak ile. Anya? Ay unay kamutin. Imbis nga iso kumati unang. Ngam saan mo, taday ta pa nagpariban mo mutin unam. Anya? Ang mga nusaan ka pa nakagatang iti sandal nga usaran na. Kasla sandal mo lang mo, di ginatang mo, nakita ka di kusina. Anya lakit din ay lakay. Gumatang akton intun bigat wa. Siguradong lang Wa! Ay wow!
Nagpintas mo tanday ta buhok mo si Mang? Dandan hindi ka pa'y nailasin ka po iti buhok mo. Ha? Ay, sikamot gaya, Minda. Relax, ako lang to. Anya laki din. Ha? Nagpintas ni buhok ko anya. Nareban ka nak-highlights pa ko naman. Uwan nga raw. Apay si Kangay, saan ka ama pa nagpareban? Ay, saanan. Inaklag pa dalos iti kukuk ijayan ni Rose. Anya? Kahit mo asawan, kastanan na itabok mo ng agmarchay di stage. Katuan ti importante adi kat agdigusak. Ag shampoo kan ag-cream silkak. Anya, ay na yan, Minda. Di ka lang mabain nga umuli di stage akas ta tilangam. Ay, nakababain mo't Ibain na kalaki ti anak mo nukwa. Anya, ay saan mo't? Proud lat ta ti anak ko kanyak. Uray saan abaro ti kawas ko amang imartsakan ko na. Abay, saan adito tinapan nagparibandan ni si Mang itibuok na? Ha? Saan mo manang? Apay nakapariban ayan? Katuwag, nasabat ko nga ron itay pa umayak ditoy. Nakariban ka naka-highlights pa itibuok na. Dandan ni Jack nga ron na ilasin. Ni, saan mo dito timayan na? Siguro, napanidyayan ti salon ni Ising, manang. Aywan, bisprin na day jacket. Di na kayat dito'y takas ak agsingir. Ijay nga ayan ni Ising, mabalin na nga utangan, di pa nagpariban na itibuk na. Kastaya? Un manang. Mala, rugyamo na dalusan na iti kukuk tap numalpasan. Ay katun Ay un gayam, amangan no kayat mo mangeriban ko tibuk mo, manang. Ay saanan. Isunto pa'y abay bayadak. Umdasan na dalusam lang ti kukuk. Kulayam iti red o stone. Tinapatag, formal ti bado na day di anak ko. Kan nakasandal iti baro mayatan. Sa bagay mo't kidi amanang. Ay bay amon day tariband-riband. Adamot kiti pagbayad ko ano bilang lang. Saan pa'y mo't nga iso ti priority. Aday ta, nalpasin na nadalos ko ti kukumanang. Nakulayak pa yan iti red ako na. Ay agyaman ak unay Manungay ti bayadakan ka. Ay naman nga nya laki din. Bay amon, regalo kong day taking ka ita graduation ti anak mo. Ay hinda, agyaman ak nga ron thank you talaga. Di pagbayad mo kanyak manang, inayan mo lang na paggatang iti kasapulan di anak mo, inton Monday. Ay agyaman ak talaga kan ka. Nagasatak taada anak iti gaya makaskan ka. Anya laki din na ay manang. Basit aba nagdayta. Ala, panawan ka pa'y nga ron Tainak man iti paggatangan iti formal dress. Igatangak ti anak ko. Kasta mo ti sandal nga usaran na. Ay, una manang. Napatpatangag pa iso ti anak apag formalan. Nagala sa kitaan, no nakariban tinanang, kanbaro amin nakawis na, ngam saan mo ti anak na, anya laki din. Hey, one mo't Ay, umayak to man manang. Umay kay tubuyaan. Kan sa akong timang picture to kada kayo. Oh my gosh! Nagmayad mo tinday takawis mo, si Mang. Wow! Nakapariban ka pa eh. Naka-highlights ka pa eh. Ay, wala. Apay, just, aya. Ha? Tapno, presentable mo't Anya? May presentable kapag nalalaman, ha? Ha? Kita man day talangam, kundi sosyal ka man, ngam di anak mo, daan tibado na piman, daan pa iti sandal na, kapunggos ka lang, itibok na. Anya? Ay na, saan mo't anakis ti agpapintas, tapno presentable ako na. Ngam no kwa, raman mo kumamot, anak mo, nakapariban ka. Ngam di dress na, di anak mo. Makikita pa yung adabot tao, iyalikodan na. Nyalaki din. Anya? Presentable ka nga ina, ngam di anak mo, mababaing ka po iti suot na. Kita man, amin nakakadwa na nga graduan. Kit nagmamayat, ti kawusda, nagpipintas. Isun sa lang, tinidumduma. Di ka lang naasyan, iti anak mo man.
dayjay abakla. Ay, bakla ngawan itsura na. Anya? Apay akas tamot yung tisasawang. Adaw tinakangag itimbaga na ita ijay kaaduan ti tattao. Anya? Ammo, iso anak ko na dayjay, kapulang ititimangken nga apal na kanyak. Bakit? Pakibiyangan na amin ang makita na. Manakibiyang ti awanan bain. Ay na, si Mang. No amirisam na imbag timbaga na king ka. Pudno. Anya? Pudno mga ming. Di ka lagbay na kundi presentable ka nga umuli di stage. Agasam man. Nakariban ka. Kas kada naka-highlights ka. Nakasandal ka pa itinapintas. Ngam di anak ta. Daan, ti impausar mo king kuana. Anya? Nagalas nga ugali ti inaday ta bakit? Kita man. Kit mababain ti anak ta. Gapo ta ison sa lang tinaidumduma ti kawus na kadakwada naggraduar. Kwa? Kita ni Minda. Saan anak kariban? Kan saan abaro ti kawas na? Ngam formal ti kawas ti anak na. Nagpintas agitain, bakit? Anya? Woy, nagpaisaw. Apay da ya babae. Nakariban, kan baro amin nakawas na. Ngam di anak na. Kasla pimpiman. Botaw pa da nakawas na, di kalman. Wan nga rod tata. Ay, sapay binagaan ni Rose idi kalman. Ay, kat sigurado ang nasakit manan at tinakam na ka ni Rose. Ay, wan dayjay pa'y matikunayaw. Ngam podno mo timbaga ni Rose ka day. Di lang mabay na presentable ka nga umuli jay stage. Ngam di anak na, mababain nga po iti kawas na. Wan nga rod tata. Ay, tabagbagak to, man no may ditaw. Ay, di yor aramidin day tatata. Sigurado agumura ka na kayaw. Ay, awan pa ikaw. Uray guraan na. Tinapatag ka mabagbagak. Sana nasayata kitaan ti kasjay. Kundi porma tinaganak. Ngam saan na mo takitaan ti kawas ti anak na. Ay, lalaki din ngay. Hay, nasaya ata nagranata si Kaminda. Nay, apay nga kasla makaung ungot kamot kanyak. Ay, sana kasla. Makitkitam lang arudan, kasla ko ng pailang. Aniya, pakibagam tuman kini Rose agayim mo. Nagsakit tinakam ko kunkwana. Gapoy tinaramin na kanyak edi kaduan ti tattao. Ha? Kunamlan asino? Manakibiyang launay? Ay na, nung ata amirisam kit yan na imbag na yung imbaganakan ka. Saan akas tangag saksakit tinakam mo? Anya? Pudno mo ti imbaganakan ka saan aya? Ha? Nukas jay nga men, unaan ti anak, sakbay akong di papintas. Kasla si kamot ang tinaggraduar iti kasjay alangam. Agasam man, nakapariban ka, nakamanicure ka, baruti kawas mo. Ngam di anak mo, ay pulos, daan amin nga impausar mo kan kuana. Anya? Saan apa nakibiyang dayjay si Mang? Ibagbaga na laang ti pudno. Isuna laang ata saan na ilugar. Dayjay laang ti kamalina. Saan nga agsaksakit tinakam mo? Amirisam kit di ana imbag. Ay, agsaksakit tinakam na kini Rose. Idinto tapudno mo tinaibaga na kan kuana. Una hindi dyan babae. Di naka-amerisan na naimbang. Ada palaganas na ngagsakit tinakam naman. Isupay ah. Saan mo tadakas nagpapintas? Tama minsan lang, iti makatawa na ako na. Ngamnukas jay. Ipada na kumama, ay anak na. Sana nakapimpintas, tananang saan dyan na. Ay una yung ngay. Day tanga raw ti saan maawatan ni si Mang. Iso akas taunay ti sakit tinakam na kini Rose. Nakuna na, amalakibiyang kanuunay. Amo pa'y da dyan si Mang. Kasasangag pampanuno jo. Ay katsakon ati imay dito balayaw si Mang. Ha? Nadamag ko ngamin, akas taunay ka no asakit tinakam mo kanya. Puno ka day. Anya? Nasakit ka no tinakam mo. Gapoy tinay-bagaking kay di na minsan iji pagadalan. Ay kitsuri adi, no napasakitan ka ijay. Ngam puno mo't sana ya. Anya? Apo, ta proud na proud ka nga imuli jay stage. Gapo ta presentable ka ako na. Ngam jay anak mo mo't kat saan.
Amom si Mang, sana dakis nagpapintas. Nang runa kat graduation kat nga ro ti anak mo. Ngam tinakis na, inununam mo ti bagim, ngam di anak mo. Masyanak pa iti anak mo ako na. Gapot na mababain, ngay sulaang tinaidumdum at ikawis na. Ngam si ka, presentable akong kunam. Anya laki di. Imbis nga agsakit tinaka mo kanya, amerisam ki na imbang. Itaman pa anak ulimag ka, bakit? Ha? Sapay lang ko ma. Yalaki ulimag mo. Kit pa nagamiris mo patay. Imay ni ising itay, awang ka. Agsingsingir. Agbayad ka kano iti utang mo kung na. Ti panang riban na iti buhok mo. Ada kano pa'y balansim kung na. Ha? Unay kit ayang aminin day tanga ugalim. Naimbag pa iti panagpariban mo. Tamayo tangam. Ngam ti usaran ti anak ta. Anusan na dagiti daan. Kit addamit ti gatang mo kuma. Ngam saan mo taday tabagim ti nununam. Ala, huston lakay. Naamiris ko dagiti bidot ko. Nasayaat nga ron no kasta ba kay? Nasayaat, tagsimpamot tin, day takilaw, apanunot mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.